ya Kristo abane nawe aho uherereye mu mpande zine z'isi. Ndakwibutse turacyari muri yandwi yo kwitatura n'Imana. Reka ukomeze kwitatura n'Imana, wisuzume urabe icyo mupfa n'Imana, witature kugira ngo Imana ikugirire neza. Tugiye gusengera muri no jambo rifise teme ivuga ngo Uhoraho araje kuguhorera. Hamwe no kwitatura n'Imana, Uhoraho araje kuguhorera. Reka dusome hano mu gitabo cya Matayo ibice byaho 50 umurongo wa 38 tugeze kuri 42. Haravuga ngo mwarumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihogwe irindi n'iryinyo rihogwe irindi, ariko jeho ndababwire ntimugwanye umunyakibi ugukubise urushi mu musaya w'iburyo umuhindukirize n'uyundi. Umuntu ntiyagomba kukuburanya ngo akunyage ipfundo umuhebere n'umutamana. Ugufata ngo umurenze umusozi umwe umurenze n'uyundi wa kabiri. Ugusaba umuhe, ugomba ukugurana ntumutere ibitugu. Imana nishime cyane. Hano Yesu Kristo ariko abwira isi cyangwa akabwira abigisha biwe kutihorana. Haleluya. Bene data ntukihorane, guhora n'ukwa data. Ikintu kidasanzwe kindi kiyongeye kuri byinshi gituma abantu bagiranira amatati n'Imana, hariho kwihorana. Imana nikeneye kwihora. Reka Uwiteka aguhorere. Haleluya. Reka Uwiteka aguhorere. Reka Uwiteka aguhorere mu izina rya Yesu Kristo. Kwihora si byiza. Uno munsi intambara ziko ziba mu miryango, ziko ziba mu isi ndetse no mashengero, ni ikintu bita kwihorana, aho umuntu umukorera ikosa agacabika akazikira agapanga igihe azokwihora. Ndakwingize mwene data, uwo mugambi wo kwihora ureke. Reka Imana iguhorere. Ndazi warababaye kandi warababajwe, ariko reka Uwiteka aguhorere. Hano mu gitabo cyo gusubira nyine mu byagezwe ibice byaho 32 umurongo wa 35 turabona Imana ibihanikiriza Abisirayeli. Haravuga ngo uguhora n'ukwanje nzobasubiza mu nkoko igihe ibirenge byabo bizonyerera ku munsi w'ibyago byabo uri hafi, kandi ibigira bibaze ko bizotebuka. Uwiteka nashime cyane. Hano ni Imana yariko Isirayeli bari barababajwe, bari barahemukiwe. Imana igabisa ngo ntimukihore bene data, ngo nzobahorera. Niko ndabona Imana iguhorera. Wararenganijwe, waranyazwe parasera yawe, waranyazwe uburenganzira bwawe. Kwishuri warize bakunyaga amanota yawe nibayaguha. Urafise byinshi warenganyijwe ko, warakunzwe, urahemukirwa, uri kupanga kwihora abandi badon kwivanja. Reka kwihora, Uwiteka azokihorera. Namba umuntu akubwiye nabi ntumusubize nabi. Namba umuntu yaguhemukiye ntubuhemukire nabi. Namba umuntu yakwasi nawe ntumwanye, kuko ibyo umukoreye bibi umukoreye ibyo agukoreye ntacyo uzobukoze, uzoba wihoye kandi wewe niho bishobora. Ndakubwire urabizi waragerageje kwihora ariko ntibyakunze, ntibyakwereye. No musa abantu benshi bari kubagira ibibazo kwera kwihora. Yesu yavuze ngo umuntu yakunyaga umutamana muhe n'uwundi yirenganire. Iyo umuntu ari wakwigenza ko nubuzi icyo ashaka, urumva ashobora gutwara umutamana kume yifuza gutwara umubiri wawe nawo. Rero ntukihorere. Reka Imana iguhorere mu izina rya Yesu. Ndiko numva imirindi y'Imana mu ruhande rwawe. Imana iraje kuguhorera. Warahemukiwe, waraswe, nawe wifuza kwanka, ariko siko bikwiye kugenda. Umukristo nakwiye kwihora mwene data. Reka Yesu aguhorere. Reka Yesu aguhorere. Ibyo ukorerwa Imana irabibona. Reka Imana iguhorere. Hano mu gitabo cy'Abaheburayo 12:19 haravuga ngo abo nkunda nimukihorane, ariko muhe uburyo uburake bw'Imana, kuko handitswe ngo guhora n'ukwanje ni jewe nzobasubiza mu nkoko. Ni Uhoraho agize. Imana nishime cyane. Hano ni Paulo yandikira Abaroma bwa ati ngo bene data bo nkunda, umviriza, Imana gukunda nanjye ndagukunda. Mwene data nkunda, ntukihorere. Reka kwihora, reka kwihora. Imana izoguhorera. Imana izosubiza mu nkoko abansi bawe. Ibyo bagukoreye Imana irabibona. Wewe basengere, wowe
wowe ubakunde, ureke uburake bw'Imana bukore. Haleluya. Ntukihore. Namba umuntu yarakwimye wowe ntumwime, namba umuntu yagusuzuguye wowe ntumusuzugure. Niwasubiza mu nkoko icyo yagukoreye uzoba wamaze kwihora, kandi icyo gihe uzoba utaramuye Imana muri wewe. Amahoro y'Imana abane nawe. Ariko ndiko nabona Imana yaje kuguhorera, ndiko nabona Imana iguhorera. Umviriza, waranyazwe itongo, wararenganijwe, urubanza rwawe rwarariwe, wabuze umuntu akuvugira, ariko humura, abakurenganije bavugiwe n'abantu, ariko Imana nayo yabaremye ije kuvugira. Barundi kazi, reka kwihora nivyo biko birazana intambara mu isi. Uno munsi Ukraine ndetse n'Abarusiya buga nta yindi ntambara ihari, hari kwihorana. Uno munsi nishengera abantu barihora, niho haba kurogana, haba kwicana, haba kubesheranira kubera kwihora. Ndagusengera mu izina rya Yesu, Imana iguha umutima wo kutihora. Reka Imana ikugwanire, ntukihore mu byo kwivugira, bwo kubeshera mwene so ibitagenda neza kubera kurihora. Imana yaje kuguhorera mu izina rya Yesu. Narivuze Imana igutabare, Imana ikurenganure, Imana ikuburanire, Imana ikugirire neza, Imana igutabare. Umviriza, Uwiteka araje kuguhorera. Imana yo mu ijuru iraje kukuburanira. Ino ndwi irasanzwe yo kwitatura n'Imana. Ndatura ubushobozi ku buzima bwawe. Reka Imana iguhorere, reka Imana ikugirire neza, Imana ikuvugire aho utokwivugira, Imana ikugwanire. Ndiko ndabona ubasha bw'Imana ku buzima bwawe buje kukugwanira. Amahoro y'Imana abane nawe. Imana ikugirire neza, Imana igutabare, Imana kwiyereke. Iyo migambi wari ufite yo kwihora bireke. Ayo makete wari wamaze kwandika wifuza kwihora yatabure. Iyo migambi yo kwihora yereke. Ayo makonfukasiyo yo kwihora yareke. Reka ayo matelefoni yo kwihora yareke. Ndiko ndabona niwabireka, Imana iri bukugwanire mu izina ryande, mu izina rya Yesu Kristo. Waratewe inda urahemukirwa, uriko yifuza kugirira nabo waguteye iyo nda. Reka mureke. Imana izoguhorera, kandi uwo mwana Imana izomutunga. Amahoro y'Imana abane nawe. Nkwifurije intsinzi, kandi ndakwibutsa inyuma y'ubu buzima hariyo ubundi. Hano mu gitabo cy'Abaroma twasomye 12:19 ngo abo nkunda ngo nimwihorane, ariko muhe uburyo uburake bw'Imana, kuko handitswe ngo guhora n'ukwanje, nije Uhoraho nzobasubiza mu nkoko, niko Uhoraho agize. Imana iraje gusubiza mu nkoko abansi bawe. Imana iraje kukugwanira, reka kwihora. Ndagusengera aho uri, Imana ikugiriye neza. Ibyo urimo urorani mu izina rya Yesu, kandi burya haguhemuka wohemukirwa buri gihe. Imana iba mu ruhande rw'abahemukiwe. Imana iraje kuguhorera. Uhoraho araje kuguhorera. Ihangane gato, hasigaye akanya gato, mbonye Imana iza kuguhorera. Amahoro y'Imana ashobora mubane nawe. Wari kuraganira na Revera Pastor Betondageje agukunda, kandi akifuriza neza y'Imana ndetse n'umugisha. Ushaka kuba ufise ico wanyandikira, urakena amasengesho, urakeneye inama runaka, ufise indoto zakone gusobanukirwa, ino nomero irakora 79 686 660. Shalom. Uwiteka araje kuguhorera.